Mahamaya Constituency Kaparlu Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron Dongmuka Kajesera Along Lapen Narlongati Adarso Along Joint Extended Amai Non Kewangji MLA Kilik Apartment Mai Padodang Bukajan Block Keparlu Angkang Pini India Ade Piarlu Corona Abur Akisu Kedo Kokajoni Lothan Bangarani School College Ahem in Hablum Clean Difu Arboretum Kam Crop Center along Teachers Day Catalan Pon. Cardon. Dili prime time birta long pen Sami Rupaliti Mumpi non archupanik birta ang ton pen. Mahamaya Constituency Kaparlo Dogmuka Kajesera along Iam Lunsing Teron Ahin pen Mai Padodamsi Asona Hormu Keronte Kang Lapen Narlongati Adorso along Sitami Joint Extended Amai Padodam. Patumi Arnikang Sam 4.3 Upper Dogmoka Kajesera along Mai Padodang. Matikula Right Wing Amaipu Ruby Paswan Kachepahem Pupon Amailong Aluhi Aman Pen EM Lunsing Teron Mondol Amaipu Purno Inti Kongchunbang Babu Tiso Abarim VDC Chairman Longsing Tokpi Atum Pen Danglok Penangan BJP Asongjapi Atum Chetongdun Bangsa Mailong Aluhi Atum Pen Non Kewangji MLA Kilikahun BJP Asong Pen Kachepahay Vekchip Aputhak Chithan Chimnun Pon Amparata Asanason Sorkar Pen Kipaklang Skima Mukhata Thantekang এনেকুৱা সভাপাতি ৰাইজৰ ওচৰত আমি আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এইবিলাক আঁচনি ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি এই মিটিংটো আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছে Bangso ahut EM Lunsing Teron ahin pen panongsi Bangso polling station along Garo Akhai Atumapan panongsi Longni Charles Ahemapan Tin Banini Bang Phokep Soarlo Atumpan Sari Lapen Bang Phokep Sopinso Atumapan Choi Genji Keronpon Asai Sitam Dengpon Lanjot Kalisi Narlongati Adarso polling station Samson Sing Inti ME School along Joint Extended Amai Akihai Biren Pangchu Kachipahem Pupon Amai EM Lunsing Teron VDC Chairman Orson Rongpi Lapen Mahamaya BJP Asong Japu Atung Aluhia Manpen Chetongdun Bangsa Mailong Karbianglong CEM Tuliram Ronghang Kecharipon Asarkar Kemisen Heglongsi Narlongati Adarso Aradatum Ningchelarsi Bang Thongkep Susi Amulu Congress Lapen ASTC Aradatum BJP along Chepaogdun Lapen EM Lunsing Teron Kaningje Non Kewangji MLA Kiliga Hutsitami BJP Asarkar si Chehaipon Bek Jilang Pusi Lamthi Jaipon Lapenti Mai Juji Aprang Asikit Hepet BJP Long Lipu Hang Tarampen Insam Jinpen Mai Pajutpon Pusi Nilitum Aperang Kipen Yurtanang Pali Pinyada 4 Kep Aporpen Dipu Rongsupi Arboretum Crop Center along Karbianglong Autonomous Council Mati Team Karbianglong Pen Patirpi Ponsi Ingdeng Pokebra Sirkep Teachers Day Katalompon Bangso Mailong Aluhisarpo Amanpen Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang EM Jagat Singh Inti Lapen Keongdung Team Karbianglong Abutungotum Chetongdun Labang Samay India Det Pialong Kechengsi Mati Former Vice President of India Akihai Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Amahangkit Hek Arni Pacheton Ponsi Talon Ponlo Labangso Amayalong Team Karbianglong Ahinpen Lo Thanbang Phi Atumapon Manpeng Kidu Karbi Pohopen Archupon Lapen Certificate Sitami Pipajirpon Lapen Pining Asingkanki COVID-19 Mati Corona Akisupen Ajoksi Along School Mati College University Alongki Talonpon Long Redelopusi Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangpen Lamthin Jaiponlo Lapen Karbianglong Arlu Kidu Kadukawi Lo Thanbang Phi Kidu Ana Phansetami Team Karbianglong Ahinpen Hirjumi Pajirponlo Pusinilitum Aperangkipen Birtanang Pali Pini India Ade Piarlo Aninkanabang Son Thak along School College University Lo Thanbang Atumapan Lo Charlie Arisu Ejangatum Karcho Amai Mate Ingdeng Pokebra Circuit Teachers Day Katalon Aranilo Bonsitami Pining Asenkanke Corona Akiso Abur Kitokok Ajoksi Bokajan Block Keparlo School Colleges Kido Ansitami Talonpon Longredalo Pinini Pai Po Arani Chiti Achikloke Aninkanwang Ason India Adet Pi Kechengsi Mate Former Vice President of India Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Amhangithek Arnilo Bangswarni
Kalitang Dr. Sarvapalli Radhakrishnan amhangge thek arani pachi tondonsi anikanwang sitami Bokajan Block ke parlo angkang jari arisu ejang aklimang parke do ansitami ningkan isekpen chithi pho arani ki mithang athanbang pi atumapan school college halong aliralon kaching du kachuro lapen manpeng kachipi arani bon sitami pining asengkan ingding phokebra sirkep lo thanbang arani mati teachers day arani ki corona agor akisu mati covid-19 akisu ke dukok ajoksi Bokajan ke parlo angkang school college ke do ansitami talon ponji kalisi ing hapon klingno lapen corona agor akisu ke dukok ajoni aningkan bang ason kalidem pining asengkan ke lo charli arisu ejang lapen klim sumar atum kacharli ahin nahok piklukusi niliduma pherangki trison lekthi lapen jameson teron hanjang langsupen Karbi Daily News asahemalo bertanang pali Piniani kang sama berta pang kinapan sa kang tampan iglo. Lang igbom tami, Karbi Daily News, dumit hagmi kurwang tu.